osisua ne titiro na ema no ya na wo ho akwatwe de amayen ede ebe na ya na kofa ba ebinom de hye hum na ebinom de hye dan na ebinom de hye honhom na ebinom de hye abaifo dodo na nso ebi wo ho na eyeyade emu baako na ye ba betwetwe ho enkomo no PID na ya dodo na no efre no Dr. Simon Opoku watena se mame manu akwa aba ne onchechre ye mfa ye nwura mu no sukọ enema hodo bi aya na eborura ema de na ya na deba esinsa so bone ben na ya na kofa ba na ye ho kwan ye befa so abo ye ho ba ya na se bia beto ye kwan mu a ye betimi enya treatment na bibia so atimi akoye na anigye so aye chefa doc mpa cha me mo akwa aba Achame Joso. Wona mo ti say. Nyame adom boko na so die me. Erade adaroma. Temafo nyina ho ye de. Nyame adom obi a ho ye kama. Yo. Oho ase me chia wo mo. Da ko me ba ho. Ya fa me mo nche nyina efamro. Oh, me jo mo so dodo enche me ba ho. Me ba ayi akrant me free wa na me to aso aba ho. Ah, me so me ba ye adwuma ni bi wo. Da ko be wo se ba be ye program no wo ho. Oh, nice one. Yeah, ebusia yatina se yenhwe na ye ma doctor enchechre ye yamna kwa bewe doc ene ye twetwen kwamode afa pelvic inflammatory diseases and I say PID ho se akasa yade we say brofo kakraka we ya nchechre mu nyina no ene sen wada roma pacho beda wase bebre se o me yakwanya se ne so ye ne etiefo embeche ye na pomden ho nsem senia na wotwe bia ye ba ye ka ho asem mefa ye na pomden ho no and then so akoba say you know echa pomodin apomodin ho nsema eho hia kese pa ne titru pa na yenua manom na ye ka pelvic inflammatory disease ya ne chase ni nyina kugina ade ba kon so se infection a eba ema eho titru pa na ema se na aya na infection no eba okay na eba nso a enya kwan spread e de kokọ ema omo organs no omo female organs no yewo female organs no yewo nema hodo bebre ho no ma se yare ne ba spread ekọ ne ba sa e de ha bebre e de bre ema no okay nti organs no ye pese ye tie bi no yenka organs no ye de ne den na ya na efofore koduru ho na ya na etimi hama no ebi ti se ema no ma wo de na no that is cervix no okay etumi yare ne ba etumi spread ekọ ho na sa yare no ye dia ekofa ba pa ne ye enamu yare se enamu nsan ya de enamu nsan yare okay na se ba na se wantumi entreat ni ya eno na etumi ede sa ohawa hodo ne ba etumi spread ko sa amriaye ebi na edi kan awode and that is service no afi so etumi de ekọ ovaries no ema ba bia omo kosua no and etumi eba wo European tube no be odroben na good droben na aya kosua no famu den akoto awode mu no enso so etumi enya effect ho ana awode na nkasa mu no so etumi enya effect enso so ewo ho okay enti se obinya enamu nsan yade ebiti se chlamydia ana se syphilis gonorrhea ya ne sane ya na ede pass wa ma 21st clinic ana akototo ho twina ya na eno na ya na nam so ma pelvic inflammatory diseases we no etimi ba ma ne so mpacho ane the titru pa ne gonorrhea ne chlamydia no bacteria infection bia e ba ma se bia na etimi cause na so ne dodo mu pa na de eye common a ebetumi akasa ndi betumi anya effect kesepa na ye gonorrhea and chlamydia no enti apart from that enamu nsan yade no ede ebe ebiem ne betumi akwakofa sa yade we se yaba de betumi asan de bio aba no ye se eya na de bia yetufo se wonne obema edi nhyiemu a after say nhyiemu di aba apeki seed no na se ohwe na umpa bo homoden so obekọ hospital na doctor tumi ahwe na wayi de se woyi ni free ho that is abortion normally no aya na ebimu ho no mo de aduro eka omo ankasa kopenro drug source ne niam miame ya hodo bi omo de aduro ka nti se oyo obi na se oya abortion anase why abortion pen a possibility say ebetumi amawanya na ya high sent ni se cervix in the moment na oba ebenyi hinsen no onye nsin ano no ekatum say ebetumi aboa wode na no katum say ebetumi aboa ama atumi akwada no akonteni ni na nyinsen no nya basa wode bibi eka no ama
the force bi akwada and the force bi apia from aba okay e ba sa na say want to me enya nru entry tu ho ya na insuo bi ebegina wase a etumi de sa ohaw no ebre ema no okay na afen so bi nya miscarriage nso a ebetumi de sa ohaw no nso so aba na childbirth say obi awo ne wo achi no se wantumi ammo no homoden entry ne ho ye nso so a etumi de sa haw no ebre yenua no ma no se mene be me bia kwakodi empemu agro okay na ebi amaamo me ho ban nyinsen aba ebi a mempe nyinsen no wasenka obo ho ban ansa but ebi amfonso na aba enti se ompa akwada no na pese wutu nyinsen ni go a is advisable se obekwa akoho o doctor me pa cha wan ana se professionals pa cha wan ehun hia pa se so ko hospital na professionals always say mudi hu dwuma kese na tumi abona no after that no so ko na omo advice on be wan niam on be ya ebetumi abo say ema actually no wonya complications bi to say PID na ye ka ho asem no nti ehun hia kese pa se me yo ba me pesa me bo me ho ban a woko hospitals ahodo na wonom wo niam bi a yetimi de maye no no mendro na bi wo wa de show widie mu ne ade sa ne ma na betimi amama faso anya sa yade we se bi ane entitru pa ne se ye wo ba ko bi wo ho no ma ena IUD eno de ye de ehye ye ma no awode na no se ebe ya ebebo ho ban afri ya nyinsen awonye wa adwen se opese nyinsen no enti the moment na obeyesa den ebo ho ban na afen so enam sa akoya awode na no kwan bi so no ebetumi ama wanya sa ohawa hodo aye kan wa especially se ehye ho che bebra ebetumi ama wanya sa yare aye kan ho asem that's PID no okay Ebusia Dr. Simo Poku Tema Branch 21st Clinic na abeka yensa wo hase no mu a yene no etwetwe enkomo no doc kasego afidie ni mu ye mame aha wo de me hwa wani mu hase no mu nti amanfo se sa topic we say ehu hia papa fi say enipa dodo na fa wo ha mu e wa wo ho a wonnim se enam sa yade we say na akwakoye wo si akwan de ama wo no ma wo ntene ye wo bi e de chirechire bekọ ne quick nanso ni nyina mu de sefata se yetiefo nsaka no wonsa ebeka nsa na yasori enti doc se yade se bia abortion makwakwaya abortion makwafa habandro bi anase me self prescription bi ama menya sa yade no anase bi krampa mo wani bi ne de abremie se me hwe me widie mu a de na me hu popoye ben na me hu de brofo ka se be kan symptoms no ya me hu se de ye me de ase PID na ye me de ben ne ma na me hu wo me ankasa me nipadue mu medase ya ube bi ne yese ne titru ne din kan pa ne se enam se e pelvic that is wase hono entino ube start se ube pains severe pains pa that pains no ade the moment na beba no ema wonante anase se ne awusi ye hono kwa no oje wo ho a enje okay afen so ojonso ema ojonso ntentem enam sa kwa enam yare ntino ema ojonso ntentem doc na cha se ye hwe ye kasafonyi so a baby a na okeka se yade ne betimi akwanya nsunsan so ho ne da so yi pa cha ne ne da so nti ye hwe baby a yenkusu a na sto yenkusu da ano pa no na ye hwe droben na kosia ne fem oto awodie ni mu okay anti sa mmia we nyina no etumi enya nsunsan so ewo ho nti se ye hwe mfoni na ye de atoso no ye hu sane a esitie anti se eba ne se na se one yare no de se infection na ye ko bacteria infection na ye ba no se eba na se wantumi entreat ho ya sa mmia hodo we nyina etumi nya nsunsan so kese ho na sa how we so se eba na se one treating ya the complications in the bedroom the complications be brain na eba ema no so a de ohawa kese bebre na etumi eba titrum mpo ne se betumi asi wa wo ho kwan edru e be ka ho asem bebre mate enti de me hu no wo mini pedue mo no na no wa no gu so a wo kan enti obeti pains afen so say ya wankasa e wa wayase ho anasa wase ho angasa wayase angasa no okay ya wayase ne ya wase o good wonse wase ne tokro ne mu ho no so ano no be ya anasa wayase wo lower abdomen na beti se ya wo no etwa wo good wayase na angasa no obeti pains okay
wase ho na nkasa nso beti pains especially in say won no be ma din hyemu a okay ebetimi am what pains okay pains until the moment now no be ma din hyemu na oti ya obia no hwe say odi wani be kire mia hospital especially over 21st clinic ebetimi atuti ama bibia ye okay na bia na be ma no so be ma na so dabi eno no wo ho because maasi ankasa se nyankopon si bo no obo maasi inseche we si bibia beba bia no betumi akonteni ma menche maasi fo nyina omo kwa no so atimatim ehwe overseas so branch wo atimatim junction e kro bi a friend maasi ba anyo omo na ye ka ema yakosue kuma no ho asem na ye ka maasi yo enti eno de normally na ya na se nyankopon esi ye ema omo ajapade ne se bi o ma ajapade no oye ne kwan so nko say obetumi akonteni nti say yehwe yasokola ye betimi age isa akola wo ba ne tini so ha eso chen ye die na so etumi famu pie ba nti no de aya na normally no ebia from the start no better acrobat actually ne de obetumi age ne se ne opese oje but we die ye pains ya obeti ankasa nti feelings is when you're doing sex no I was say when you're dance na dan yaw de ama yaw bebre ade ama nti se hu sa ade na e kire se bibi ekoso wo ni padua no ma so tutu anamo eco hospital afese na mekan no ntu besan so ehu vaginal discharge obohu insufita ewase and nsuo no so eban so a wote sentuom pampan boni di akire pa enye kwara bi yellow be yellowish nti so hu sa anema we nyina so a hunu se sa hawo no e ho ye se utu ho anamo afen so normally no ebetumi so aba se woni be ma din hyemu ya ma bebre ba ye na so ya na so mba ma so ya omo ka ho asem se the moment na woni obema be din hyemu no owie na yenche bia na be ma no ho nso no nyina asen esane experience returns so hu sa ade no so a hunu se wo sa how ya ye ka ho asem ya na so ba hospital aye wo nhwemu ahodo a ba e behwa e betumi abo ama bibia aye okay na afen so ojonso nso a obeti yawo wo fili se o fili waso no be fili bens wo ho asa hyehyɛ ndo so yawo ne bi so yawo no bi wo be hu those things no de so hu sa ne ma we na kan hu se wo ye nya sa ya re ya ye ka ho asem okay se me yoba mi bu mi nsa enenan na se minya sa yade we se bia ebe ma matimi ebu mi nsa abro sa enenan so bia mu nso no se mi bu mi nsa minim se enenan no na eba obehu sa afi na enu na atwa e wo ma na days 2 days bia ba betwem na moja ni bi mase hu bi wa kire yade we se eba me so a me hu sa na ma ne bi wo me se bo mo ba cha wan obetumi ehu sa na ma we nyina bi efiri se na ye kan ya ma na se na ye hwe diagram na ye de to afidie no so na ye hu se yen emma no organs ahodo ne nyina no efa ehwe se de esitie na ne nyina no efa yen yawodie no mu na ehon so na yen menses no always be an efri eba and they say onya ohaketo bi wo hon ma etumi edo haw eba wo menses no so they say na kan nti wo hon ma utumi hu se wo menses no eba na etwa na asan eba nti normally nka se nka eba every month bi ase ne ohun se eba ebi wo ma be 1 week eba na etwa na asan eba bi hu sa ne ma wedi atum se ewo hawo hon ma se ututu anamo eba na ehwe ma bibia eye okay aye ma wodie mu nsem ne masensem metimi anya se bia fever bi ana se awo bi betimi atia gum so ana se bi mpo a me wo ho a me hu se ene ma nhye dan kwa me pesa se me bofono me fie bi etimi ba ne sa mpa chawane ebetumi abanesa na ebanesa no so a senia nti san symptoms ya bozo so hu se ni nyina no ye continuous ya de a ebatoa so no hu se because fever there normally aya na e hu se typhoid betumi the fever ba malaria betumi the fever ba na so sa ya re ya ye kan wa se sa ya de sa fever no beba ne ho hye ne sa ne ma no beba e kire se what start is feel that abdominal pains no wa se no feel pains wo ho afi jo so ya no wo ho discharge no so ho so hu sa ne ma hudu we na se fever no so kan ho de a no hu se ya re na ye kan ho asem no wo ye nya me na so utu ho anamon ye because se ne kan e bedu complications so wan hwe ne wan tu ho anamon de a enfanto asoma ye how beba nti complications ni bi ne ye se e betumi asi wa wo ho kwan okay because e basa na ye wo scar tissue eno no enya effect wo fallopian tube no na so ne hu se kusuani free a ekọ wa wodie no na basa ye be block
kusia na baba na ebetumi ahia obema ho nsuo no na ma nyinsan aba no enti sa scar tissue na ya happen wo fallopian tube no mo no se ekoba sa na afi wawo no esi ho kwan afi nso se ebetumi so kra mo wanya ectopic pregnancy because of that scar tissue na etumi eba wo fallopian tube na say miaya na ya ka ho asem no enti complications everybody dey na say betumi am wanya chronic pain always be no feel cross say ya wote ya wasa na wa ya sesa and even per that na say you say ya wa hodo bia no so beba wase bia no in a way no betumi anya sisi yare and sisi yare no so dey say ebe oha bebre so in a way betumi am wanya sciatica because of senia the bia Philippines no the pressure beto sciatic nerve no so then e sound so dey oha foforo so betumi asen abro and that chronic pains in there so who say sa how no ho no ma betumi e dey sa niam we nyina abre woni padua no se menya bi me ne me kru netie me nko na betena me so me ne me boy bi kra me ka say kra na me wo be 2 na say 3 ne ma ba wa ba ye ne ma do so nti no ya pedo betu light bill water bill pedo beto fuel ni ade ade ama ne ye rent se me ne be ma enetia me aba me so no me yo ba ye se ye e ma se asem na ye kan be ma woni akoso ekuma bia enti sa how na aba me so no ebetimi spread yakọ me kunu no wa bra me ne nhia na mu empemu na asesen ba cha na ebetimi ayesa enam se ye nam yare because na ye kan ye gonorrhea na chlamydia na nyina nso ye nam yare enti se o partner no wo bi e wo sa PID na enam se ye nam yare no se wo wa mo ho ban bra mo ne ni di nhia mo ebetimi am wanya bi enti se sa yare ne ba ho behia se obema no oba ne nyina etimi treat omo because of say nam yare ne ntino and they say one to sa na mo ahodo e de se ne a wo wanya bi no o oba no wanya bi no na wo ye wa adwen se wo nko na wo treat ho possibility se obese anya no back ne ha fi se bema na one ne yes na ma wonya ye o ya ready bi nti nam yare na besan aba so bio nti ho behia se mumie no de se ohu se okọ hospital na ehu se sa ha no wa o se mumie no na mo treat anya sa obesan anya yare ne bio na yenua ne ma no binum so wo ho no ma aya de bia yetu fo se bon ho ye wonne ma hodo we na se a mo hodo we ase a ebo ye ho ban sa ade na emo ye friend normal microflora and sa mo wa no ebo ye ho ban that the good bacteria no good ebo ye ho ban every yare ahodo bebre ho enua no ma binum so akọ he se o mo de niam ahye o ma ase if some person ma ase chi se uye obi a uyi su sa niam na ahodo no bia possibility so betumi anya sa yare kan ho asem ye high if se nipadua no senia emo wa no boy ho ban no the moment na wo de niam ehoro wa ase wa ase nche no na wo to mo ho de no so omo pe baby enso freed ni mu to so ma freed ni nyina afiri wa mo wase awe na yesa ache asa no so na ya na mo product before bi na se onso kakra bi krobi okra opel bro so do wa menti no wo so ni mu ane ho ba kakra na ba na se enso do enti ono so bia ono so de je ne points won pem eno credit but so udi eno so achi bebra obenya how na how na obenya no asitio no yeden eno nti na de bia ebon modern say nya de say be prise obema ye de awo ho beto later no nkonya wo how bi emfiri akire ma eno nti na ho be hia say bon ho ban men use niam function was because your natural remedy one kasa obetumi use e bit say bia enchine nsuo warm water na lime others anka twede de obetumi ubutwa be 2 obetumi achi magu nsuo de dem na enchine abode bi na wo de ya wohoro was ne de anya on de ayam ne bi de anya on enchine no and then abode na ho behia pa ye de but normal and you use abode no abode na no and ye better chance be use de ayam no bi no we yes ono anka say natural one na obetumi e de abo ho ban every niam hodo na say no kura tumi ema wasene se ne apese enchine na close nso ebetimi anu anu bi nso de aye ajable wati no na ya na mpanu me de wo ho kama ene enchire no de me fa we ni bi ntina na me bi sawo nti abode no de normally abode ne na eye hane ya wisi no close no nso so eye we ne sa na ebeboa nti yenua ma no njai so mo wisu niama ade so ahodo ede so mo ase ompese eyesi na bi we yesa ema ahoden na ewo mo na ahoden na wo ase na ebon ho ban free infection ho no na fe wo san do ha ba na fe nso so
Nyoma a title mbebri from anya kwan emfa wase skin tight nyama obi bituma sorry when you obi bitumi asha panta de center wa she jeans a she so no asan asha na tade agu so donc aso ne akokodo kro ntade a she na asa auto say bi say o she ne pants no wa she underwear and asa nika ketua bi no asa asha jeans and san no asa asha tade kura be sa kata jeans ne bi wo ho kata so we yes ha ne ma na from anya kwan emfa wase na on be yan say from afọ wase obi nso koda sabi o instead of say at least nka obetumi obebie ma waso obie ne ho eframa fa ne ho no na asha ne mask entire say o fie kura nso so adwa ho kakra at least from amfa wase na obehye ne ma bi kura lingerie type bisa no ho sa pepe epie to bi say your friend say net bisa no na wa hye bi na ne ma eframa fa ho kama na wase no de opese awie no ohun na ehye wa nka ho bebere dog are na asere when ya ka de no to aso no na o ka nti ho be yan say ye be sa ne ma we nyina na ne ma frumfrum a yedi because say niema hodo a yedi ko nipadua mu no in a way na san tumi enya ohama ewe nipadua so nti omo tadi niema frumfrum bebre especially yenu no ma no anasa nkwada na omo asiso a omo start ebu omo nsa no san niema hodo ni bia so omo bon omo ne so omo betwe omo afri home kura mo free 13 years and above bia omo start so omo bu omo nsa no enwe se bebo nkwada no ho ban afri niema frumfrum hodo omo di no na ebasa na ebetumi nso ama omo nya sa infection na later na ebetumi ama PI deny I can want some no so etumi. Doc, what kind me adolescent age for ya would do my baby friend we say me bo me nsa ma ho siesie mo kwan ya me fa so a me siesie ma se no nso no e betimi ama manya sa PID bi pacha wan be if we say after so bu nsa wie no ye won nema hodo a epie ba especially ye won so bia so bia ya na e be chire enti after say we ni nyina wie no e wo say usisi ho ye after say wabu nse wie no e wo se wusisi ho ye wan sisi ho ya niam ahodo bi mo ho no ma afri wase aba no e betumi asan am wanya o ha foforo entina e wo se siesie ho ye sesen kwan ben so bi na meka ho ase enchine ne warm water good yeah dey you close CB egugu ayi mo no okay nti ye nuanom ye maame no try so mbeboa omo mama na omo asiso na omo start ebu omo sad because nkwada no normally ya na omo nim bebre sabio omo panties ye kra na ya na eden kakra nti say maame no ehwe sa na ma hodo we nyina especially say ye nuanom ma bi no so omo anyine no say time bi so be hye o pantia bo homoden say obeto so kama okay oto na fagu na ase no ase especially na enjokura ma heat no oto so wie na o bi enso betumi asan de o have fraba nimum oto so no ese odigu ma enfama fom na enjokura sana na de gu fire ase na open tem na adwontem na sana wa hye na no yes ane ma hodo ne nyina so ebetumi aboa se enkofa o have fro bia ema wase a de PID na ye kan ho asem no so etumi aba wo bibia fa kan wansa na yakọ treatment no so kwan ye be fa so a se bia aba ye so a ebetimi asana ye ho atimi atoyen nti ye omo a ka se omo at risk omo a mfa sa for no de so omo anhwe omo hia ebetumi ama omo anya bi especially ne nuanom a omo asisu a omo di impamo agudie omo ye actively so omo have sex sa for no so omo bo omo ho ban na afi nso so na dog say mpanyifo ni nyina no o kasa na tse first na yesi afa mabunu no omasisu no ene mpanyifo ni nyina ate asem bi omudo mo ho atomo nti en ese omo nti se wo ye obi a waso se wo ne be ma na wo be ma din hyiemu wo mpamu a o se obo ho ban especially se wo no be me ko din hyiemu a hwe so obe hye condom a de be protect ho se obi wo yare ni bia ema wo ena so mo mpom si edi tofe na ne hono no ho anye de eno na ya asam nti na ama yare bebre ebu wo yema no mo no because enka yetumi hwe se ye boy ho ban wo sa kwan no so a enka na mu yare ahodo bebre ho anka betumi a prevent ebi say HIV ebi say hepatitis B sa yare ahodo we nyina syphilis no bia no se enka yetumi boy ho ban a enka ebeboa yen se yenya yare ahodo bi se ena ye nuanu bi no so wo ho no ma wada e ma no ana se me ma no mo multiple partners. Okay. Apart from on so on jumping from one bed to another. Until the moment now where nipa na akofa no nim yare a o. This o kasa wo ko bono ro a
later no na say nipa no infection bi a ebetumi e de amo na basa no so wabenya the it is me born raw na say bia e kakra so me yinso me born raw sa kakra na e bia den na ba be sane na bia me ya no so me fa ho anya metimi afa ho anya bi the moment now no ba no edin hyiam ye wo niam so e release obe ma na nye ne sperms na ankasa no mo de beba so ye wo nso bia edi kan e be bank nkete a asana ne ho ankasa be sane no. Oh really? Yeah. And wait more ba nyin say. And a bit me more ba nyin say. And ti mema na ya no mo ka say me ho ma pepe enwu ma fa enwu no. Say one wo da no in the process na ankasa no enso bi wo be ma no e betimi ewura oba no. E betimi de nyin say aba. Betimi de nyin say. Mema mpa cho mo Sompa why. Mo wo say ma fa enwu Kevin. Eni azuka ne ko ba. O say ma fa enwu me no wo da no ma fa enwu. Wa hu ma piegu wafuso apiegu ayase once me watch me discipline me ho enti sa no ya fa nya excuse anyin san abenti wonye there be the best thing is after say so hwe na say nya wo after say wo akoda na wie no the best thing is all the yanko DNA na kwa say akra na hye yefunu mo mutime ye no so akra na hye yefunu mo yetumi ye hia ne so wo wa ho ode no sika asam betumi wo yanko ade a wo say ya akoda na ye wo de na say nya wo de na nya say ade oni excuse bia into your ba ene be ma ba ko na ntwie e be hia pa kese free say sa yare ya ye kan ho say ye hu say ye nam yare enti say wo ye say won tena be ma ba ko ho a e betumi ama nyasa yare we be if we say moment now no multiple partners and I have sex no the other ones now no mo kodi nham onim de ono so obi ama wo nyasa yare we be and the wadi kan enya infection bi pen maybe wanya gonorrhea pen na wanya chlamydia pen na wanya nam yare pen ono so say wantumi entreat no here possibility say obetumi enya PID no so high te sa na ma nipa hudu we mo no ho behia se de bia no ombehwe omo ho so ye na omo anya yare ya ye ka ho asabi me ne be ma bia enkodi keteso empa na se empa so agudie bia but me fie mi ankasa me ni me washroom na se ejanan ana ba bia me kwa kogu nso ntina mansan de na ya na me koso metimi anya ya de bi e de afimo am at risk se me ko public toilet ana se ejanan ya mansan nyina eyizi bi metimi akonya ya de afimo ba cha na obetumi anya sa ya re bi afimo because ye ho se toilet na ankasa na ye ko public one no na hu asiesie no kranya me sheda nimu sa enti yetimi peke bacteria bebre na efiri ho na afei so se yakọ ajanan so a aya na senia yesi esiesie ho especially se ye wie no se ye pepa to no ense se opepa efiri wachi no eba wanim na o se mu se ofiri wanim e de ko wachi because the moment na opepa dia ba wanim se no ade no ye ho say ma kosokuma no eben omoto anti the moment na wo be say opepa e dia ba wani mo no eno so ma enim say ejana no bacteria bi so e wo ejana ni mo betimi aba wase ho anti say ohun sa ense say always bia no wo be ye sa ade on nemum the best thing is say wo be pepa e dia free wani mo no e dia akwachi ana wo wie nso so a say ne yenuanum kramofo nso so eye no no wa horo to kama Dog so your ba wakwaja na so akwa kogu nso a mesere obomodin a na tissue na wo de paper na se tea roll no wo de wase ho no fa paper ho kakwa kama ansa na owi a watwi de afiri ho e de akwa to kwana na paper afiri to kwana no na mfa ma wase obetimi de mo wa ba ma pelvic inflammatory diseases se watimi akwa konya bi Dr. Simo Poku 21st Clinic Tema branch na ye ne no ebo nkomo yi enche na chese ye ko afrefo no so doc ye wo simanan eda yanim bomodin na fa ye ewura mu na kyerɛkyerɛ ye semanya yade ni bia ekwan ben so na mefa metimi abɔ me ho ban ana se metimi etu ase na ene ema nyina koye di ama me pacha da ase enti se de nkan ne se o se obɔ ho ban obɔ ho moden se obefa obema na so ba akopɛ se onya onfa multiple partners yes me man so betimi akotwe bi de abrɛ ma ni betimi akotwe bi de abrɛ ma nti oba ne be ma ne so onbɔ ho moden se oba ba akɔ na net na 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 mo yetumfo mu ti eno na ya asem no eyi wan say ma ye wo how kakra o eya na e ka asem du e mo de tumkɔ ho akɔ pay yi your friends akosue kuma wo mu nko anka ye ni problem
na ka mo ba na ka mo de ya de abreye but wa hawa mo kwa akwafa abreye na no ne asere say ya de we say nkwa mema so onse ma kwa na eba na mi kunu no wakwa mi kunu de onye sa be bi da fansa be bi aye be ma mi kunu no me nim sa me no nkwa na tie na bi a wo kwa akotwe empene bi wa abonten nya ba ko mpo bi amienu se ba kokro no so wa ada pass na bi wa abonten na sa wakwa na de abra na me na ha be ban so ese ma na enwo na esima wo ho kwan esiwa ho guarantee na ho be hia se always bia no ukunu no so ohwe na se ontumi ntena obaba ko ho a to okwa ade pe condom hye ne bags ni mu ana se pe condom fa hye ne bottom say in case of say ko hye obi na se na ne gye ne ho a ode omo no ho ban preko ko onyisu obeyisu anka enie ndi de ho be hia pa se ahobambo ne de ya de mo ye ho ban emia ye ni emia ni ma ye mfa den nko ansi ani so sa pepepe wo se wa mo ho ban de a wo do ha bebre wa nkasa e say emfa ne se o youth age wa mo ho ban oba no enya sa ya re ni bi adidi mu ama oni ni mi nyina na aware makotena ase be 10 years be 5 years awoma o de kwose oba na nko anye if say wo nso na akofa ya re no de bae e na ama onya sa ha no nti na ho be hia se sa ha we no wo nso so oba ma no bobo ho ban emma oba no enkonya ya re we then na later na emfa complications bebre emfa mbre nti e say ye boy ho ban say be she condom no ha no ye want na afi nso so yeah abstain say betumi anka yeah abstain so from sex yeah twe ho free na enam na mo ye ntimi a ye mo ye ho ban ntimi a ye mo ye ho ban doc emfa ho ban bona ha ge ntimi di anka ye mo ye ho ban eno no de ya de ya advocate for ho ban bona ha na afi nso so say unhu bibi ti sa nso wo ho tutu na monko hospital ema enche wo ho na nke betumi nso anka afi bia no hwese ubako hospital na wakwohwe se wo nam yare bia because sa yare ya can apart from symptoms na ebi munya no ebi nso nya symptoms akra until say bia wakwo hospital wa hu se na wo no ho asikwante bi wakwo hospital na atwa scan na so hu sa fe na se tini nso pa watena se na egu akonya no so adrodro so nti se hu sa ne ma wo yan munyina na wo se bia ache wo ho nti wo se ututu ana montem ma na nye bebre na later no ema complications ahodo ya bobo so no emma so okay into 21st clinical bias ya sa na ma we se nyina ye bi ewo ho ebetu ase kama de ama because ade a here apart from sciatica na ye di ho dwuma no sa yare na mu yare ahodo bi ya baba bia na ye be treat na awo mu nsam so se wanya sa PID ne bi nso so na oba nso a ye betumi treat ama awo no so atumi aba ma wani age ye da se fasima mienu kire ye kira kwan 21st clinic ansan ya kwa ya frefo no so na ye ne wono so edinkita ho okay they din kan tema oba tema na tema no ye wo behind Roman Catholic Church community say no community 1 ha community 1 no say Roman oko community 1 na Roman ya sonda na ye ba akopɛ no nti na chipe na tema yewo na oba domain so a yewo heavy do choba no side ho na especially na eco bank ho no ha o fasa akwan no so a kwa na oba beto ho kaso anso so oba beto ye ne new ECG ayo kaso no normal ECG na 2 na ewo kwa na futu kwa bi hono na oba beto nti ye wo new wine no ye wo new ECG opposite pepe ntu oba beto ye ewo ho takwa nso so ye kira kwan ewo ho kumase ha nso so ewo sha overseas afa radio nchen ho na wakọ oboase council quarters court junction ho a sunya ne nso no ye kira kwan no ewo eye regional hospital first gate ehwe ni mo ba bia ATM ni sie na ye wo tachima so tachima agenkwa FM nchen wa sunya ne kwan so dwom ho na no e na obehu ye nkranza enso ye wo ho ye wo dwabo so emiamia no edoso kofoduan so ye wo nti no wo dia ne se wo fa ba de ha wo bia de twetwe ho nkomai obetimi ahwe na wakoho na wakwa ye test ahwese ne ma bi de dana akwan mu ye wo yade a ye bobo so yi ho ana 0540 311 311 0540 311
9311 yade bi e ha wo bia no 21st clinic yes sa ho ne titiriw ene sciatica yade no sisi achi internet sa wo fa wo to ase ekosi wanento na ate asi wo nenti oya na ye wo ye twetwon e help a wanhwa e beka wato form am wa ye bubu ani kafra entena ho 21st clinic ye to ase enti no for wani kire mu e wo ye branches ni bia ehwe overseas afa radio nche won so na ye wo kumase ase wo ba ye be show kama awusia yenko ye lines no so na yen share 0551931931 do ho bibi abeka na ansa na yafa collect na ya meka nyina ne se sa ya we ye ka ho asem ne se unhu symptoms ahodo ebobo so no se waya ase na eye wo ya unhu se nsu fita begu an ka wom se one obema din hyemu na se wote yaw sa ne ma ahodo we nyina no se unhu a so tutu anamo eba ya so ye na oba ebehwe ama bibia ayo okay yeah, that's it. Hello, good evening. Hello. Evening. The sciatica expert, Jameso 21st clinic. The sciatica expert. Oh, other four would you so on Pachoka Sayetio? But I told the same business. Now I'm coming to say, Kasane ma safra ye biem kafra 0551931931 and now 0548931931 0548931931 oba ye behwe na ya fa 0551931931 and now 0548931931 na ya fa 0540 na anya adwuma ye besori a na ye de beto joint no phrase 0551931931 and now 0548931931 na ye nin komo Dr. Simon Opoku ofiduam ase no 21st clinic Tema branch na wo fra wo buy ye mesrobo modiana bigina so the sciatica expert. Hello. What's a menka? Would the baby or cassa free? Ow. Jinaye, na yankasa why? Wonim ya baba sorry sesia ya de ababi beto dwa no wa friend na ya twetwe nkomo wan baby a ugya menim se line no emunye kra why the sciatica expert. Hello. Oh, what is happening? So to anything. Hello. From Pacha, what's menka? Hello. The sciatica expert. Entia with TV and Pacha Yankasa for phone him why? Yankwa why? Okay. But I was in my no question. But what's our problem? Maybe so may and then you Kumasi. Oh, Kumasi Hefa. We must make Kumasi at Nyameya Domwa or Chinafaka, high school junction. Ofa Mampontenka, what to besi when we are overseas or 21st clinic on Bessie why. Neko ho doctor, okwa there, and Momo who say, oh, fra, say no me, say, bra, no more show why. True. Yeah, beya kama. Yes, sorry, so the doctor, but betu jana and akasawai. Me da say. The sciatica expert, me dofo. Kafra. The sciatica expert. Hello. Hello. TV no mame. The sciatica expert, me so 21st clinic. 21st clinic. Pacho di baby o kasa free. Pacho person visit doctor say so binya HIV
symptoms then obenya to say obinya gonorrhea be manya gonorrhea like I dey fight for that in be mamubano maybe say obinya HIV symptoms ben in obinya say we won say no paku e yalisa yalewi into me pese me wo church mu na me hu ye be ye na nya no na ye but doctor ye be sorry am the doctor aban be to ja betimi afro na na di nkomo wa akire why okay but yeah that's it. Last caller, for last caller na yenko. The sciatica expert. Jemeso 21st clinic. Nedum TV, no why? That's 21st clinic. The sciatica expert. Yenko wudi baby or kase free. My phone and call one ye mu ye twitwi kakra ne nti. Le pacho your family Regina. Okay. Pacho your family Regina the first. Okay. Na me be say ye be am me wo na me nan mu ye me ya be disisi from na me chipens wo me nan ni. Mate, doctor no be kasa sesi e be sorry the number bi beto dwa no WhatsApp for doc. O say ya na o tipe se won na monka fra mo amon fra ne nyina no ye be sorry the number bi beto dwa no mo se no so me pacho doc ya no ma say ya na o tipe won na we de Umbra hospital ya ne say o te she di Umbra committee 1 Roman Catholic church na chipe oba ye be hwe na ma no wato e betimi aba say ye sciatica na ye ha no nti oba ye be hwe okay mate ye were just 20 seconds kan wa semu etwato so wo bi abechia na yenko tamaso ni ameka nyina ne se ne ya treat topic we no bon homoden se wo sa ha we bia ye branches na wo Ghana ha nyina no kwa ye betumi ahwewo ama wo ho ato kama na awo na wo hwe no nso so wonsa aka na mafasa akwanya we so achia me mame okay madam bi awon kran za bra wo ho okay wo hwe program and afa me fada nso so onso otema onso hwe program that's if Joshua me ene abusuafo nyina ana me chia nkran za bra wo ho fo nyina okay ene me da se omo ahwe me na afa tema fo no so omo etema branch nso so me da omo so se ne no omo eye adwuma ne ahokeka ye no omo ye adwuma ya branch no omo ankoso a enye saa tema mo number is saying your number is 0540 311 311 0540 311 so friend number ya ubenya okay enti first see what question mo friend nyina mpamcho mo friend see we so number 2 nyina na you busy wa ha 0540 311 and now says 0249 311 311 0249 311 Ebrana so dodo akonyo baako fo entina so enchentina hasenom ena ohene ire mame ekua yeboa asiama bronya mene doctor ni apamfo ni nyina no yede healing point dwumedie no ese odonfo ne dom ya wachina 4 pm 1 TV Sompa TV dwumedie repeat no ebetwa ekobeje sesempre mo ye na ase 1 TV phone penyimfo NMC afo nyina so yeda mo asesa so ena Azuka Kelvin ena mianka sameba waba yeda mo nyina mo ase Awurade nkoso a enhira mo dasene odonfo ndedom ye ne a ye besan ehia yakra mo nyina